Anyalaki din! Nabarbartag ka manan si Kahulyo. Makauman ti kastang aramid mo. Awanen ti mabati akwartam, taday tala arak ti panggatgatangam iti sweldom. Awan ti serbim nga asawa, agsinatan. Na, tagur-urukan ti awanan bain. Hoy, Hulyo! Agring ka! Jakpay nalpas anagungat! Tinakturugan, Hulyo! Hulyo! Maturog manin ngagmalmalam! Sadot! Ne, saksama ti pangipukpukawam iti sadot, mare. Saan asi ka, mare? Saan asi ka ti pangibagbagaak? Nilakay ko. Ah, nilakay mo. Bigbigat mo't nga agungungot ka. Kasano? Si Mangpet idi parbangon anabarbartak. Amo kung tituloy na ta ibagam, mare. Awan ti inyawat na akwartakan ka. Hay, pulos! Kinapkapak nga rodya bulsana. Amam, tinakita. Amo kun mare, 5 piso. Ni, anya 5 piso. Pulos nga rod nga awan. Ay, unay mo tan. Iso amarurudak. Ay, awan maigatang iti bagas. Ay, mare, mabalin abumuludak iti bagas yung. Bimulod ka idin. Ngam aging ga ita, bimulod ka idin. Ngam aging ga ita, di mo pa'y nasukatan. Ayun, malagip kun. Bimuludak manen idi. Sana bale, ikarik mare. Sukatakto inton agsweldo di artek ng asawa. Kaston mare. Oh, bumangon ka ditan, tamapan ka ag trabaho. Agin natakpay man, mabalain ba kay? Bumangon kan kuna! Anay ko, mate. Anya ka lagi din. Sumipat ka ba, mate? Burjana. Anay ka. Bumangon kan, tamapan ka ag trabaho! Saan aday taagid idalatan kar aramidom ngagmalmalam? Matitila nga kaon. Kayat mo, tamapan ko alaang jay walis, taiso ti pang urko ka. Ay, sus. Arumwarak man langan. Di nakpay mat maitimplaan iti kapik. Rambang lang arumwar ka, taamangan numabasibas ka iti kaldero akaugugay! Pare Julio, api akaslad nakabuteng mo dito balayaw. Agtartaray ka mo itarimwar. Ay na pare laklak ayat ti mabasibas iti kauguging akalderaw. Ay sos. Agong ungit manay ni Mrs. Mau. Ay git ka na yun pare. Pasaray basibasin na kapayitan. Awan nga rod pare. Ide, basaw ken pinggan ti ibasibas na. Ita, kalderon. Ay sos ke, naglibal up mga roda na paray. Napromote ka pa yan. Ay, di nakman angawan iti kasta pare. Bigbigat, jakpay nagkapi pare. Oh, medyo aldawan pare. Naaldawan ka nagreng. Nabarte kak nga rod iti rabi eh. Ay wana, ta naki-birthday kayon sa ni Boss Panchitaw. Wan pare, ay ngam agore ka man. Apingawan ka iti kalman. Awan, kinwadak paray. Nasapak la, nagawid. Tadyak kaya ta surutin nak ni bakit ka. Kababay no pang urin nak paray. Ay na, nabarte kak pare, iso naaldawanak anak kariingin. Ita, saan akon anak kapagtrabaho? Umay ka na dyan balay paray. Ta umay ka agkapi dyan. Ay sige man nga rod pare. Ay na, nagsakitin agam ka. Di nakpay maitimplaan iti kapik man ni bakit ko. Ay, jela agong ungater aramidan na. No kaya't mo, kalpasan nga agkapi ta. Aginom taman paray. Ay saan nga agungat ni bakit mo? Saan? Basta ijayak lang balay. Mala, intan paray. Tagpaluto aman ka ni bakit ko ti pulutan ta. Mare, nakitam ni Julio.
Apay, awan manan? Awan nga rod ang nagmalmalam. Saan ka numit anapan nagtrabaho iti construction? Apay, dayta igam mo akayo. Usarak daytoy amang paawid kin nila kay ko. Amangan mat, no itarayan na ka, no makita na ka, nakaigam iti kayo. Ay katag kinamat kami Urayim lata ka din ijay balayo nila kay mo, mare. Agawid to lata, Di mo birok-birokan, ta isupay atak-tak mo. Wan nga rod mare. Agluto ako man ka. Malaing ka nagluto. Agimuri ka, iti si daan nyo, anatang. Lagip ka. Oray sa dinuta. Ay na. Ah, Naglaing ka makumanda, pare, no nakainom ka. ha? Si kamay, pare. Awan ko lang ti sakit tinagam ko. Anya yati pagsaksakitan tinagam mo, pare. Ni bakit ko Kanayang nakauntan. Bugawan nagbay. Kugtara nagbayan. Ay, unay mo daytan, pare. Kasla di na ka mo, respetuan ng asawa, no kasda? Iso nga rod nga arak ni pangiliw-liwag ko iti. Sakit tinagam ko pare. Ay, good. Agsyat na ba ang arad, pare? Ay aguray ka pare. Rumabin sa matan. Wan, pasado alas 6. Apay, agawid kan, pare. Ay san? Hindi pa kita gawid. Taya ito manan ungat kan bugkaw ni misis ko, ti mga kaw. Kaya rin maturog ka dito yan, pare. Ay ko pare. Mabali nagpahingarod nga kanta pare. Ay, kaya kanta ka, aging kakayakayat mo, pare. No problem. Agawid tulaang dayjay ahulo. Ibas-ibas ko aming kankwa na aming amay gamak. Ay ako hungat ka manan. Ay, talaga nga agong ungetak tatang. Kastuyak nga inaldaw. Saan asumardang to'y niwat ko angaw-ngaw, angaw-ngaw. Ay apa hindi ka maom-oma. Kasano mga ming? Jay artek nga asawak. Saanin nga agaw-awid. Ijay nalatan ayan dagiti gagayem na amakin inom. Ay nakasanong agawin. Kada tama kong ungat tararamidam. Ay natatang mauma akon. Kayat kun nga isubli kadagiti naganak na. Ay kano na umakan. Amagan no na umamatan akin ka. Mauma kanyak? Ha? Pakaumaan na kumakanyak. Siyak ti agdis-diskarte iti pagbiag mi tatang. Taarak mutlaeng ti pangigat-gatangan na iti kwartana. Ay na, dahita kinangaw-ngaw mao, di pa kaumaan na. Tapi kumaama-uma iti panag-ngaw-ngaw-ngaw ko. Kat di namot sardengan ti aginom. Inaldaw anabartek ni Julio tatang. No agawid dito'y balay, maturugan adagos. Ay kawan ta saan na kaya tadanggan, dahita panag-ngaw-ngaw-ngaw mao. Apay ay nga iso ti isakit yo. Kat siyak ti anak yo tatang. Ay na, si kagagpaisaw ti anak ko. Ngam amok maad nga dati bidot ma. Hay! Siyak pa'y ita tinagbidutan. Day taartek amanugang mo tinagbidot. Tadi na maibatan jay bisyo ng arak. Ay na, padasa man na baliwan day tagalad mo anak ko. Anya kayo matan tatang? Siyak pa'y tibagayong agbaliw. Ay kawan na, padasa man nga lailwan nila kay Mao. Dayta ngay no sumangpait. Kat idasaram itinaimas akan na. Sana dayta agbukaw kan ako nga ti aramidam. Tamauma talaga ni Julio. Ha? Siyakit din ti suruan nyo? Anya lakit din. Makaparurod. Oh, apay anak ka ba ni kaskamat aring morditari daw yo, mare. Ay na, mahay bladak san adi na oras, mare. Si kamat, ungat ka lang nga ungat. Apay aya. Ni tatang ko
tila ibagbaga na. Lakay! Umay kan! Nakasakdo akon itidigos mo! Isaksak-duam nila kay mo iti pagdigos na. Ay na, kasano? Kad nabanbanog ngamin, anagapo di trabaho na. Kat asikasukmat ata asawak kat nga rod. Ispoiled samot day ta asawam. Ilutwak pa'y iti paborito na asidaan. Itimtimpla ak pa iti kape abinigat. Iso nga kita amare. Iyawat na kanyak abuo ti sweldo na. Aya, nagsingpot man nila kay mo no kasta. Lakay, umay kan atag digos kan. Ala, panawan ka ba'y amare. Tainak ilutwan iti naimas asidaan nila kay ko. Nasaya at kasi mangpot kan, Julio. Gat ne, nabarbartek ka manen. Ay, artek ka talaga. Sumardin ka kan! Danggam, ti bagak! Kaya ko di maturog. Iso mandang ka nga. Agsaw. Saan ka manen anapan nagtrabaho? Ay, napanag nga ron na ginom. Pampanag nakaklamit Tikin na arte ka. Arte ka yam, arte ka, Julio. Di ka lang mabain arte. Lagi pa mga arte ka. Mamarte ka kung nanay bakit mo. Maray, agur-uray kan sa iti paglugana ma. Ay nawan pare, awan mo't lati jipon. Mapanak man di ta iskwelaan di anak ko. Adda ka no meeting dagiti parents ka. Itamot lang ti papanak, maray. Ag classmate sa dagiti anak tayo. Wan pare, Ay kat umay ka na aglugan, maray. Awan ti Jape, mabayag pa nga umay. ay sige man nga rod pare. Tani, mangrugin san ti meeting. Kunak ani Julio ti umay makimiting. Ang nabartek man mateng. Artek at talaga dayta, kumpare ka. Hay, permi inaldaw ang mabartek. Isukat ti kanayon a pagapapaan mi. Adda na sa una kanyak, hindi na minsan, maray. Hindi nagtungtong kami. Anya ngay day ta pare. Nasakit ka no, tinakam na king ka. Gaputa kanayon mo nga ungtan. Ay, rumbeng laang dayet kan ko na. Apay ngamin adi na ammo ti responsibilidad na kas ama kan asawa. Agasam man, taamin asweldo na kat igatang na iti arak. Maray, dayto ti singasing ko king ka. Dayto akit singasing ko lang. Barang iso ti pakaurnosan iti relasyon nyo. Anya day ta pare. Di mo ngamin kumaungtan nila kay mo, mare. Ay na pare, jak malapdan ti riknak. Tadi namat nga rod sardengan ti aginom. Kasano ngay nga rod day ta? Imbis nga ungtam, wino bugkawam. Bagbaga, mare. Kasarita mi tinasayat. Na, naglaingan ngay. Iso lang nga roden ti adabisyo na. Ay, wag pa eh. No aramidam da dya singasing ko kang kamaray. Ay kat nasayaat. Ti panagkunak, mare. Nalakalaang mo ta kasarsarita ni pare Julio. Agbalbaliw da dya, nung mayat ti motivation mo ken kuana. Ay na, nagsakitan ti ulok. Nene. Itaman pa'y nga awan mangag ko nga umat ni Bagay. Napas man sa matenting hiwat na. Ta saan na makasao? Unod danap ne. Ne. Isang sa madyaglut-luto. Kene. Ang dayday ang mat. Na. Amok sa dayday ang na.
Eson sama di timsong mi di agin inaram kami bailaag. Itaman bay. Ay, pay manta. Lakay. Na. Oh, adto'y ti kapem. Anya. Adto'y ti kapem, kunak. Ala, bumangon kan tagkape ka. Madamdam ha, mangan kan. Lutwak pa'y laang jay sinigang akar ni ti baboy. Ay, sos. Anyan dahi ti mapaspasamak. Ay, nana. Tagain na pagsapay mo lang. Alan awata mo day to'y kapem, lakay. Nanay. Mm. Nagtugaw ka matan dito abay ko bagay. Iyawat ko nga ro day to'y kapem, lakay. Ay, sos. Puuna yan na nagbanglo ka. Saan ka matan nga agat asok iti dalikan? Kine, ay sos apaw. Nakashorts ka pa'y gayang bagay. Ti kamot, tila madmadlaw mo. Sige, agkape kan lakay. Sige ayaban kan tulata no naluton di sidaan. Sige. Ay, sus apaw. Ay na. So, nagmayatin tirin ka. Ay, kastoy kung maakanayong ka. Lakay, bumangon ka ditan. Nakasaganan di pagdigos kan pagsukatam ijay banyo. Sinakdoon nakitipagdigos ka? Katuan nakaluto ak pa yan iti pamigat. Kan balunam amapan agtrabaho. Ay na. Bakit? Isipatin nakman, pangasip. Apay kumasipatin ka. Ay, kaya't kun amakariing no, agtagtagain na baklaan. Ay na, tagtagainap kun samo dahito yung mapaspasama kanya. Saan ka ngagtagtagainap, lakay? Pudno da ito saan ka mangagungungay? Ay, saan ka pa yan nagbugkaw? Ay, kunak ano ba, si basen nakmanan? Lakay, sorry ta sa anak nagbalin nasaya at nga asawa kan ka. Puro unget kan bugkaw tinang nangag mo kanya. Ay na. Saan ka man nga agdram-drama bakit tanay? Ay na, agtititin na kitilwak. Ay, nakababain. Lalaki ko na agsangitan. Ay, mati. Ay na. Inka nga rin agtrabaho ita. Tasayang jay balon mo. Fried chicken, ti ipabalon ko kan kaasidaam. Balon ko madi anak ta nga ag-eskwela. Ngam impabalon ko kan tapno napigsa kang agtrabaho. Ay na. Ay, yakon malapdan direk nagbakay. Ay, talagang agsangit ako. Ay na, anya lagi din, dinararamid kong asawa. Nagbalinak nga artek ang amitan na. Ay na, itanda nagbalbaliwan ni bagat ko. Ay, agbalbaliwag matan bagat. Ay na, nakababain mat kang kabagat. Isong agbalbaliwag ang bagat. Ay na bagat. Abay maray. Ne, saan ka nabartag ita? Ay, kit numapan ako nagtrabaho maray. Isubot na gaya managdigos ka. Ay, kituin Kasla naragsak ti aldaw mo ita Lakay, di balon mo, nalipatam. Aywan gayam. Ay na. Atoy, agan-anad ka lang kay Ha? Naginarakop da? I love you. Ala, inakon. Inakon. Babay, lakay. Puno ka rin tinakita? Mare, wano pelikula? Pelikula ayamot. Pudno, mare. Ala, agkuyog tan tamakitsindaak. Igatangak man iti t-shirt na nilakay ko. Ay na, nagdaanan kat dagiti isusuot na at t-shirt na.
Parihulyo, studaitan, agawid tan. Ay, paray. Overtime ka no, kuna ni boss. Ag-overtime ka? Umay kakit din, tumapantag siya, pare. Ha? Ay, yakon kaya taginom paray. Ha? Sikapay mo't ngartag. Di ka man, pare. Umay kakit din. Ha? Ay, saanan paray. Kan may sa, urayan nak ni bakit ko. Ag-dinner date kami ka no. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Ay, nagboring mo tindi kastoy. Awan pa'y maaramid, mate. Ha? Kayat mo nga adda maaramid mo, lakay? Anya man hindi paramid mo ba kahit? No kayat mo nga adda aramidam, inkaglaba, ado timurong tayo, sa nga gabsoon, saan pa yun amalagto ti kabalyo. Anya laki din ba kahit? Pangasim kumamot din ah. Saan nakapaglabaan? Kat, kunamot amaburburing ka, di aglaba ka. Ay, si Kanton ba kahit? Inamang kidi di balay da tatahulyo. Ay nalakay, amok manindaytan, mapan mo manindanunan ni Tata Julio, tapno uminom kayo. Anya? Amok dagitan nga style mo, Nestor. Anya lakit ding. Italag mo bakit? Alamot din ah. Saan na balay? Taintid kumutingin ka amin na sweldaw. Kan may sa, no uminom ka may. Saan mo nga inom, maging ka saan may nga amok tararamidin may. Pag-istoryaan mi laang, bakit? Nalaing ka nga rodan, ng pangasim ah. Saan ka manin nga agpakarabi iyan? Wen, bakit matumpal? Oh, si kabot gayam ni Stor. Anyat gatangam. Adala ko yung dalam ti baboy, nana. Adda ah, mano akilaw ti gatangam. Kagudwa kilo man, nana. Kain kagudwa kilo mo't laang, alapayag ti baboy. Ala, mabiit lang tamangi kilo ak. Kain gumata mo't laang iti 2 atubay tao, nana. Apaw, uminom kayo manan. Wen man, nana. Mapan ko man danunan ni Tata Julio, di balay na. Uminom kami man. Ay katwa na, awan mo't dakas na. Lakit di, sagpaminsan. Nay, arak matkan karni day ta imot mo, pare Nestor. Ay, wen paray. Mapanak man ita balay ni Tata Julio. Ta agshot kami man basay. No saan ka busy paray, ay kat umay ka. Ah, ay, katuan na pare. Ay ngam, agawid akpay, tay nakagpeles. Nagkapuak nga minije bangkag. Iso anak kapit-pitak ti kawas ko. Kasta ka di paray. Ay kat una. Sumarnukan to nga ro ni Jay. Inaklutoy na ito ginatang ko apulutan paray. Ha? Ay, uwan sige pare. Sumaruno akto ni Chay, madamdamalaan. Panunuta kita'y ama pa na kiti balayaw. Tama burburing akmatla dito'y balay. Enggam imay kamay. Wen tata, awan ngamin mararami di balay. Isa napanak nagdagas iti arak ken pulutan iti tersina ni Nana Duna. Imaya ko na. Kastaya, ay katala. In kalutuan day taginatang mo apulutan. Tarugyan takid din ti agsyat. Ay, wen tata. Mangluto ak man iti sisig. Apaw, nagkanasan nga'y. Wen tata, sana balita, sagpaminsan lang mate. Ay, wen gaya, nasabat ko ni Pare Baldo itay. Isa nga inawis ko na, tata. Ha? Inawis mo man hindi ka kagurgura kakasangsangaw. Nay, apay ka day, tata. Kano nagrawat iti pulutan? Anya? Wen, pudno ti kunak Nestor. Nagrawat na jay iti pulutan. Sos, saan apananguyaw ken panangichismes ngem ay naapaw. Nagrawat at talaga sika. Hawan babain na.
Ne, nakasukat ka. Papanamanan, Ah, adala pa panak ba kay? sa dino manan ay ati papanam. Apay, saan ka aya anabannog ang nagapuy dya bangkag? Nabanogak ngam napatag nga rod ti papanak. Siguro, mapan ka manan makiinom anya. Ah, Agpudno ka. ay, uuwin ba kay? Inaawis nak ngamin itay ni pare ni Strokay. Ngam saan ka amadanagan, tabasit laeng medye inumin mi. Kalpasan na dayay, agawid ak matla dagos. Abday ta ka manan baldo. Agawid kan tumanan anabartak. Salbag kit de. Sus, relax ka dilaeng bagay. Anya lakit din aya. No anyat langak apumanaw, isumit laeng tilangak nga agawid inton madamdama. Promise ba kay? Ay na, unay matanday doon kasangsango iti panaginaw. Haramidan na matan ngayon na po iti pulutan. Ay, tata, ada ka di magpagayo? Awan, baldaw, awan. Ay, kunaklakid di ano adda. Tas lagsasao kayo ngamin. Alaki din, uminom tayong uminom. Ano, kurang. Inaggumatang, iyayan ni Nana Duna. Dayta ka man pare. Gumatang kamutan ang arod iti pulutan tayo, tanay. May ibus mutan ti linutom a pulutan. Ay, bit man tamang kutsarak man. Ay na, nagimas at talaga jaw. Ay, naimas na talaga pare. Tas ang arot tinaglutaw. Expertise ko ti sisig idi pa. Nagdurbab mutan ti awanan pain. Sa tao. Awan lang arutin abag na. Iso pa'y matimang ibus iti pulutan. Nagimas. Ay, paray. Sisigmanan nga rod ati alaang minton madamdama. Tas ikamot lang ti agluto. Anya, paray. Nagmayat ka, nagimas ka. Ha? Ay, unay mo tanda dya, Baldo. Bakit? Nabartag ka man ako nakon. Apay ayan ni Baldo. Nagrawit iti pulutan siya, bakit? Anya? Agasamantan nagado yung lutok asisig. Tiko na pulutan may. Minarami na mutan nga inapoy. Anya? Unaklaki din no sana po no. Di bagbagada hindi kanyak. Akas dyan ito gali ni Paribaldo. Ngampod no magayam. Katuan mat nga men. Iso nga ado ti saan nga akin kayat ken kwa na akainuman na. Nagrawat kanu ngamin iti pulutan. Ken maysa, maki kanu. Maki. Maki inumlatan. Saan ang makiambag. Iso magti ko nada. Ay una yun. Lawlawan ko na nangawis king kwanay day. One click mo din dyan pulutan may. Oray ni Tata Julio, madlaw, adi na kaya ti ugali ni Baldo. Ibusen na, ti pangpulutan. Anya lagi din. May sasyat ng 5 sobo iti pulutan. Ay, inton sumarunaw. Pangasiman, tasaan munton ngay ayaban ni Baldo ang makisyat kadata. Ay, talaga saanin tata. Jakbot la kaya tay. Iso asaan mo't lang ay ayaban dalandukay. Ure ni Dariaw, di na kaya't akainom da dya baldaw. Kastaya tata. Wen, pudno day ta, gapu iti kinarawot na iti pulutan. Iso asaan dan ngaw awisen no agjaming da. Ay, unay mga minday dya baldon. Aramidin na mga inapo iti pulutan. Nagalas nga rin ti ugali na. Nukas di ko mga main, mangan pa'y nga umuna iti balay da, sakbay nga umay makiinaw. Ha? Ay, gam sa bagay, uray na nga na, no talaga arawag, awan lata, ay nyalaki dain. Tata. Nagrawat lang arudan iti pulutan. Saan pa ya makiambag iti siyat?
Kanayon madlata na makisisyak, dilagbaeng. Dan tulat tamat altaw yu ah. Apay kit din. Apay manon aya. Anya man ti pagkaskas taam. Naghawid ka man na nakaslaad da di mo kayat. Ah, dahil man nalando. Kunam lano asino. Ah? Taapay? Nasabat ko itay. At daimat na nga arak. Di na magkuno sa dino ti paginumanda. Ti insungbat na kanyak. Saan ka nga imbitado? Kuna nakit din ti awanan bain. Anya? Kat, gapulaang iti dayta, agsaksakitan tinakam mo. Anya, kalakit din baldo. Nasakit at talaga tinakam ko. Tasigod mo't nga awisan na. No kas diya nga agdajaming da. Ang amitay. Kas diya matinti insungbat na. Ay, Kasla dada kasamat nga inaramid ko. Ti kas diya nga imbaga na kanyak. Sa anak kano nga imbitado? Una yun ya. ay apo, nagado aparikot dito'y unag balay baldo. Inaynayon mo pa'y tawan sir-sir binabanag. No saan da ka nga inayaban, di saan laang, period. Sana kastangag sakit tinakam mo, bitugang kanto pa'y. Anya, nasakit tinakam nila kay mo? Asaan nga inayaban nila do ang naginom? Wen nana, ada ija balay, nagsakit tinakam na. Ay una yan. Amok man do apay asaan da nga ay ayaban. Amakisat kadakwada. Ah? Anyat kayat yu asawan nana. Iso asaan dan nga ay ayaban. Gapo iti saan ang nasaya at nga aramid na. Iso lang nga rodon ti mapan makisat. Iso kano pati kararawatan iti pulutan. Anya? Nakunak dayta, gapo ta isumot ti kanaw ni ibaga dagiti kainuman na. Nagrawat kanaw iti pulutan nila kay mo. Aramiden na kanumot asidaan. Anya? Kan maysa, nagrawat lang nga rodan iti pulutan. Pulos pa'y asaan kano ang makiambag. Isumat lang ah. Ay, anya lakit din ni Baldo. Kundi sakit tinakam na asaan dan nga ay ayaban. Gayam, basol naman. Katuan, iso abagbagam nila kay mo. Ikatan nati kas di nga aramid na, kinarawat na iti pulutan. Isukit din di pa ka-istoryaan na dito yung barangay tayo. Hoy, Baldo, Makahuy ka man. Apay aya. kundi sakit tinakam mo, asaan na kan nga ay ayaban ni Lando nga uminom no aginom da? Tagayam, nagalas magayam ti ugalim. Ne. Anya ka din dito nga ipagpagambakit. Anya ka din day ta nga ibagbagam nga? Ay no, isu asaan da kan akayat nga ayaban, gapo iti kinarawat mo iti pulutan. Salbag ka. Anya? Ikatam nga minday ta nga ugalim. No kayat mo nga dalat ta mga yabken ka. Unay mat nga minday ta nga aramid mon. No pulutan, ay kat pulutan ah. Saan mo nga aramidin nga inna po iti pulutan, Baldaw? Si kakit di man. Nikit, pudno matibagbagak saan aya? Ken maysa, no mapan ka makiinom, makiambag ka mata nga uray sagpaminsan laeng. Saan akas ta makiininom kalatan? Sakit, sikapay ti mangibus iti pulutan. Amom nga tata, adda nanggag ko nga istorya ti karuba. Anya ngay dayta. Nasakit ka no tinakam ni Pare Baldaw, hindi na minsan, nasaan nga inawis ni Landaw nga agsyat. Uy, tata, nasakit tinakam na, tako na kano ni Landaw, asaan nga imbita daw. Saan dan nga yaban, nagapu iti ugali na, kinarawat na iti pulutan. Isukit ti kunak, tata. Husto mo't kit di
tapno makadlaw ket agnakam basay. Nasayaat ka day, no? Nakam tata. Patsam na jay. Alakit di man. Ingka magalan iti inumenta. Pagis istoryaan ta. Ha? Ay, kitwa na tata. Isumot lang awan, mararamay. Wan nga raud. Aw, adto'y ti talo alimagasot ka. Kumatang ka iti pulutan, tasyak matain ti manglutaw. Wen man tata. Ramanan tamamit no niya raman tiluto yaw. Nya laki day. Oh, siga mo kaya ang paribal daw. Wan pare, siyak nga raud. Nay, arak mat kan pulutan day taimot mo. Apo ah. Uminom kay sakit di manen kini Tata Julio ah. Wen pare, ngam... Ne. Apay nga idulin mo di talikod mo day tapulutan na ginatang mo. Ha? Kan, sus, nakitak mo't lang arudan. Ay, kwa. Saan ko nga iduldulen pare? Adalahan nagatel dito yung likod ko. Iso kudkudkudok mo ta. Kahit, kasano nga uminom kayo ka di, taumayak mamay. Among, nagsakit tinakam ko kinilan daw. Ha? Apay aya pare? Kasanumat nga main. Saan naklangarudan ngay ayaban nga uminom, nagadupay lang ti ibagbaga na itilikikodak. Anya? Uwan pare, iso apang asim matan ah. Ta saan ka kumamat ama ipada kadakwada. Ay, saan mahit pare? Ala, pasensya ka ta. Saan ka pa maawis ita pare? Umdas lang amin na ito para kada kamay. Inumun pa lang ti nanakman atao pare. Mala, inakon pare ha? Anira. Imbagam da itaken ko na. Ay, awan ah. Guraan na ka na jay ko nagtumay. Ay, nyay nga ron no. Sakit tinakam na tata. Ay, sa bagay kindi ah. Ken may saan lang may tasyak tinag ko naking kuha na tikas jay tata. Ado kami, malaksid bay ko nilang daw. Ay, wan ba't kindi ah. Laki day tata. Rugyan tagi din to minom. Ganasin ta ito'y pulutan. Tawan ni Baldo ang nagraway. Salpag na yan, Nestor. Ay, awan na talaga't nagdumaan da kinilando. Ne, agong unget ka manan asimang pet. Apay manan. Anya lakit din aya. Addan tula kwartak ta gumatangak manmet iti arakan pulutan ko. Uminumaklatan na si Siak. Anya ka din dagita nga ibagbagang baldaw. Nagdagulit kabutten aya. Oh, karkarwa matalaga tirurod ko. Ni Nestor nga rood. Di nakat kayaten nga awisan nga uminom. Anya? Sana pa'y ko na nga inuman laka no tinanakman da jay imot na nga arak. Anya laki din aya. Kat itikas jay nga imbagana, saan ka pala makarik na? Kayat na asawan, saan da kayat ti kainuman nagrawot iti pulutan? Anya? Iso ahusto lang ti kunam agumatang ka iti arak ken pulutan mo. Iti kasta, si kalaang ti agpulutan ken uminom. Anya lakit din aya? Dayta kinarawot mo iti pulutan, awanon ti mayat amangawis ken ka. Ay, uwan tata. Kasta timbaga na kanya idinaminsan na nasabat ko. Nagsakit man dinagam ko kun kuana. Ay, si kakit di mait baldaw para day jay laeng agsakitan tinakam mo. Ha? Imbes nga agsakit tinakam mo, panunutem kiday no apay. No anya ti makagapaw asaan nakaakayat nga yaban. Anya? Amom nga min baldaw. Numapmapan ka iti pakiinumam. Kita amad basit ati gargaraw mo. Style mo nga min, may sasyat,
5 asubo a pulutan. Ay katuan ba Pudno mati bagbagak saan aya. Ay uwan ko nam. Tata. Kan may sapay. Iti da ito'y akin nalakay kaon. Kan iti kinabayag ang nagsangsango ta iti panaginom. Awan pa'y napuutak kan kagimatang ka iti inumain. Kanayon latan amakin inom ka. Una yan. Anyalaki din baldaw. Iso asaan ngagsaksakit tinakam mo ka day. Panunutem ka day anaimbag, ha? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Aray, ang mga awan pag naminton malag. Awan mat, apay aya? Mapantamang magliw-liwa. Wan paray, di ka madanagan. Siyak ti makamaw ngagbayad iti inumanda. Una, day talaga ayam. Mapanta. Amom mat, nagita ti pagaayat ka. Sige nga ro paray, dagasin ka inton malag. Uy, urayin ta. Day, rumabein. Ngam nakapulis ka kidain. Papanamanan. Ay, kuha na nang, ada papanan me, kani pare Daryaw. Anya, mapan kayo manan ijay inuman. Ay natuni aya. Kas kalakwago iti kasta nga ugalaim. Hindi na nang mat. Kahit pudno matibagbagak. Amom jay kwagaw. Noal daw nakaturog. Ngam no itirabay rumwar. Win. Kwago na nang. Ay natuni aya. Panunutom ko mga datrabaho minton bigat. Ay nawun ka day. Saan kami mat amapan iji inuman ka? Adala na patagapag nami. Anya, Ina ko na nang. Agawi dak, inton madamdama. Pangasayaw. Ilukatan dak, itiri daw. Ay na, nagpintas mo tanda ito abar paray. Nagado ti checks. Win nga ro paray. Ngam pangasim ma paray. Imay ta dito tapno uminom laeng. Saan nga chicks? Ha? Ang mga nalipatam nga dakayan ayat mo paray. Awan. Hindi namat among ay may ta dito. Ag chicks talata. Sana balay. Saan namat nga mau? Anya? Ay, paray. Makit kita. Ha? Adda balasa nga umasidag dito ayanta. Ay no, nagpintas si ka. Kasla artista. Gapo iti kinapintas na. Sigurado awitris day ta paray. Umay agdamag no anya ti order ta. Hello, manong gwapo Kan naggugwapo At iti list dagiti mino dito agpili kayo Ay na, agyaman na ka, ading balasang. Awan na yaman na, manong nga nagwapo. Ay na, gusto lakit di kanyak dahito ay balasang. Ano kasla day bagbagam. Ay kuha awan, awan di bagbagak. Ay, nagpintas ka. Kaskala artista iti dahito akin napintas mo. Agyaman ako na manong. Ay na, naragsak dahito arabi Adagwapo, anak ibaga kanyak, anapintasak. Ala, ibagayo na niya ti order nyo Siyak ti mangisagana. Kaya makitugawak mo kada kayo Naimbag nga oras yo, nana. kasta matkan ka balasang ka. Imayak nana. Salud-sudak lakumano ada ni Tony. Jack ngamin makontak ti cellphone na. Ha, Di magasak ijay pagtrab-trabahuan na. Ngam na ko na dagiti katrabahuan na. Asaan ka no asimrak? ay na, pasensya kan balasang ka.
Ada nito ni Jesselid na nakaturaw. Anya? Saan ang nakatrabaho ita? Nga main, kasta una yabartak na. Parbangunan idi nakaawit ti sinalbag alalakay. Anya? Isumot lagayam adi na sungsung-batan ti awag ko. Idi rabi ipay lang. Wan, mala, di ka madanagan balasang kaw. Numakareng, ibagak ngay may ka. O sige, nana. Agyaman ak unay. Anya? Imay ni Teresa itay nanang? Wan, ibagbaga na di mo ka nusungsung-batan ti awag na kan ka. Unay matanda di babae. Kasla ubing. Diyak lang nasong batan ti awag na. Imayan dito'y balay. Ay na, kat madanagan laang matjay tao. Di ka katagyaman ta concern ni Teresa kan ka. Oh, adula amin dita. Concern dita. Inton kon, i-break ko lang araw. Anya, Wey, i-break ko, no? Kasi ka na yung ti aramid na. Agayan ayat kami pa lang. Ngam kasya ti ugalinan. Kasano no agasawa kami ton? Bakalin na? Kasjay? Ay, awan na! Diyak kayat ti babaya kasjay ti ugali na. Lapdan na amin na kayat kong aramidan. Oho! Anya? Makiwin naswas ka kanya kon, Tony? Wey, diyak ngamin kayat ti ugalin. Ha? Amin matan nga aramida kat pakibiyangam. Ay, diyak kayat ti kasta ha. Umay ka pa'y dito'y balay tapno ag-imbestiga ka no apay ajak simbrak iti trabaho. Unay ka matan. Tony, concern laang matkan ka. Iso anaaramit ko dayjay. Ngamno di mo kayat apakibibiyahan ka. Jakon ulitan dayjay nga inaramit ko. Promise. Ay saan? Jackpot yun day tangay bagam. Amok nga ulit tumtumanan. Iso nga, break taki day. Anya? Anya? In-break mo ni Teresa, paray? Wen, manakibiyang launay. Ay, kasla bakalin nakmutan iti kasya nga ugali na. Anya? Amin nga ramidag, nasken amaamuan na. Apay, mabalin ayat ti kasjay. Ha? Agayan ayat kami pailang, ngam kasjay ti ugali na. Kasanungay no agasawa kami ton. Di awanay, jak to pulos makabalog no bilang. Oo. Unay kan pare, di ka kitagyaman. Tay sakit na ka ni Teresa. Ay, jak amokin ka pare. Sinayang mo, ti kinasingpit jay tao. Ay na, sana ka masayangan iti babae. Iti kasto yung kinataar ka? Babae pa iti kumamat ko naman. Awa na. Anya? Jak masayangan ka ni Teresa. Ngamen, amok nga gusto kanyak di palasang anam amuta iji inuman iji namin sa narabi. Ha? Wun! Ay, paray, huwag gayam. Mapantamang ki di manan inton malan. Di ka madanagan. Siyak ti makaamo iti inuman ta. Ay, katwan na paray. Ay, kurso na ka talaga na di abalasang kahit. Iso pa nga si ma. Mapantaman ay. Sinumpatan at dagos niya po Diyos ti kararag ko, ha? Ha? Ingkar kararag ko asapay lakuma, tagsubli kay manen. Kat ni, awan pa'y manungal daw, kat imay kayo, ada kay manen. Wen, kat ka mamamoy ti husto ading balasang. Kasta aya, agyaman ak unay, manong anagwapo. Awanan yaman na, basta parakan ka. Ay, Takit-takit at iradang paray. Apaw! shh! Hoy! Tagare pare. Ala, mangala ka nga rodan iti arak. Rugyam tayong tuminaw. Anya, in-break mo ni Teresa? Wen, manang. Tapay. Diyak kayo, ti ugali na. Masapol ka na yun nga amuan na. No sa dino, dagiti papanak ka na raramidak. Anya, natural kaayan ayat mo nga rod. Diyak kayo, ti kasjay. Unay kan, siguro, ad namanin sa bali abalasang nga ar-armam. Iso akas talatan akala at tipan nakiwin naswas mo kan kwa na. Awan mo tama nang. Ay na, Tony, amok day ta nga ugalim.
Dayta pa nagrup-rupam akas kala nabisinan akanayon iti babae. Na, ni manang may. Kat, pudno matibagbagak. Ay na, Tony, agpanunot ka kumaan na sayaat. Nagsingpot ni Teresa. Awan makunakkan ko na. Basta. Jak kayatan ti ugali na. No imbaga ka jak kayat. Di nak mapilit. Binagbaga akmat nanang. Ngam nagtangken ti ulo na. Laklakayan adi na kayat ti paisuro. Hay, na ito lang nan at talaga ti kinababaero na. Ti awanan bain akabsat ko. Tanya ngay nga raw na nakaw. Di ka mas daaw. Takas jemot ti ugali day di amayaw. Isupay kit di timpatay na. Ti kinababaero na. Nanang, sapay la kumaata makapanunot ti kabsat mau. Kat sublian na ti kaayan-ayat na. Sayang ni Teresa. Nagsingpot. Kan makitak ti panangisakit na iti kabsat mau. Kasano kumaasublian na ngay nanang. Kat adda nga rod manen sa bali abalasang nga ar-arman na. Anya, day tatipod no nanang. Adda manen sa bali abalasang nga ar-arman na. Agtrab-trabaho kano ijay inuman. Anya! Nay, apay akas tamot tanti porma manakaw. Kasla dapas ka napapanam. Ni nanang may. Kuno sigod mo tama nagporma dati gwapong anak yaw. Ya, papanam maya. Ay, ijay man sintro. Pasyarak man ni Andrea. Andrea, Wala nang. Ti balasang ararmet. anya, ayunay kan. Awan pa'y ti manu alawas man ipon nakiwin naswas ka kin ni Teresa. Ngamita, adadas ar-armaw. Wala. Apay kapoy. Amuyo met. Anatar dati anak yo. Iso nga habulin ng mga babae. Ay, sumardan ka man si Katunay. No. Siya na nasaya at ngar aramatam ti kinagwapom. Tapnula ang pagayayamam dagiti babae. Tandaan am dayta. Ikaw man pinagmaymaysa kang ay may, Tony. Ikaw man pa di mo kadwa ti gayem mo, Wen. Kaya't kung aminasyak lang ti kasangom nga uminom ita. Amangan no itamot lang kat aklunan nak. Andrea, agpudno ka kuma. Ay ayatan nak ka di mo no saan. Ibagam kuma. Iti kasta, amok mo ti pagluglugar. Doon yaman ti pangirdeng mo, irespeto. Tony, tangalaan ti babae amang pahay kay gwapo akaskan ka. Anyat kahit mo sawan. Aklo na kung ti ayat mo. Ay ayatan kami. Sipot pa'y nagamamuta. Ay na, agyaman ako na ikan ka, Andrea. Siya kung ti kararagsakan alalaki na parswa dito'y lubaw. Yahoo! Nanang! Ay no! Ay, tunay. Ay no! Anya ka din day tangararamitam. Rabain ngam agpuka-pukaw kakit Nakababain ka dagiti karuba. Awan bibi ang dagiti karuba. Saan nga iso dati makalapit iti ragsak ka marikrik na. Anya? Yahoo! Ay no kayat da. Umay na makiragragsak ita kanya ka. Amuyaw, inaklon na kon ni Andrea. Agayan ayat kamain. Anya? Una nang, pudno ti ibagbagak. Agayan ayat kamain. Masigurado ka magustuhan nyo ni Andrea para kanya. Anya? Iti kabita na panawan. Ipasyar ko dito balay. Yam amok kada kayaw. Yam amok tumait kanimanang dona. Nya, da kayon kini Andrea paray. Wen, inaklon na mutlangan. Kasta ka day. Ay ka nasayata nga raw paray. Wen gayam. Apay talaga nga awanan ti panggap mo asublian ni Teresa. Si Kamat. Ibagbagak lang nga rudan nga inaklon nak ni Andrea. Nga ni Teresa pa ilat ibagbagam.
Pare, ni Teresa, nabayagan nga mamom. Kun imabot mo tin iti duatawon, ti ayan ayat yo. Ngam gapulang iti dayjay nga Andrea, basta latan nga inbreak mo. No iso ti destiny ako nada, anya ngay nga rod. Ngam pare, nabiit kayo pa'y anagam-am mo iti dayjay nga Andrea. Anya ti mo ngay, no sana nasaya ti ugali na. Anya ngay nga rod. No sana nasaya ti ugali na, ay kaso katakmanen aparay. Kas talaga ti biyag dito'y lubong. Awan permanente. Sa bagay magkidiya pare. Angem, kanagkunak paray. Sana mapasamak dayta. Ngamin, amok na singpet ni Andrea. Mariknak kay. Sapay ko mga rod, takasta, pare. Nan, kita man ti picture ti kaayan-ayat mo akanayon mo nga ibagbaga. Mabit lang manang atoy. Oh, pintas niya. Anya? Daytoy ti kaayan-ayat mo? Uy, apay ka day. Sigurado ka kadi a babae daytoy? Kasla baklamat. Ni manang man. Tila ibagbagam ako na. Umapal ka lang, gaputan na pintas. Kasta ka ti ibagbaga mo. Anya? Sana balay. Iti kabitan na panawan, ipasyar ko dito balay. Tapno mamamom. Tapno makitam iti personal. Tapno saan mo nga ibagbaga akasla bakla. Anya? Apa di mo kaya timakidate niya? Agayan ayat tamutan sana ya. Ay, kwa! Pakawanan na kumaha. Anyat ka't mo sawan. Kwa! Agpanata nga da itlog na. Anya? Apay nga talaga ibagam. Mabuta nga kami. Pampanunutan nga mga nuliklikan na. Anya? Kitagman na. Ay, sabag ka bakla. Awanan ka itibayin. Damot nga agpaiso itlog mo. Ay, sos. Supot ka pa'y salbag ka. Agling lipatan. San kan ngagpakpakita kanyak? Maawatam. Wato ni. Unaklakit din na babae ka. San mat gaya? Manangalilaw ka. Aday ta pare. Ibagbaga nga mingging ka, idiging ka. Saan mo ba unay nga mo niya tao? Nga niya tinarabid mo. Diyak malipatan dito yun, napasama. Pare. Kanya nga dito pare. Makapalag. Ada itlog na. Sakit na. Subaw. Unay mo ratan paray. Nagang dod ang araw na bakla no kasi paray. Subaw. Jaklo ko man imbibrik ni Teresa. Bakla magayam ni Andrea. Ngayon sana madlaw bakla. Gaputa babayang dating. Hanggang supot mo't gayam ti awanan bain na bakla. Ay, basol mo na ita pare. Ken, san lang nga siya agayam mo. Ti nang palpalagip idikin ka. Ado kami. Di na kami bangag paray. Anya nga ita, nakasarak ka iti supot a bakla. Ayaw mo paray. Ayaw na mat. Pare, pangasim. Di mo ibagbagay di orasino. Nakababain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anyalaki din. Onya, kahit mo tigulong, ha? Ay, sana pare. Sumardeng ka kuman, jaket ti gulong. Ibagam lang, no kayat mo ta. Dinanuganan. Ay, sana pare. Saan mo nga ilayat-layat kanya dahi tadanog mo. Tama nga nung madanog mo dahi ti rupak pare. Kunam ka lang na sinon.
Saan aga po ta? Agkaruba ta? Saan ka natutupan? Pare, yan niya, ti basol ko king ka. 5 basaklaan mo dito balayaw. Layat ka, layat mo ting kanya. Bawal timag na dito isang wanan ti balay may. Sige pare. Inton maminsan, amok taon. Magnaak taon, ijay likod. Bawal amag na uray di talikod. Nay, kit sa dino ngay nga ti pagnaak nga agawid pare, no bawal amin ay. Problema mo daytan Ha? Juan, apay alayat-layatam iti danog ni kumparem ajan, Nalastog gayam? Anya nalastog, inan-ano na ka? Basta nalastog. Ay na agkasta-kasta ka tamaamuan ni bakit na delikado ka. Apay, kunam kabuting ko ni bakit na. Kanya lang ni bakit na ngay. Maestra iti grade 1. Ay puunay kan amang tagibasit iti padam a tao. Katsi ka kuma, anya ka. Awan tingin na stan bakit. Sarda nga mun day tang aramid mo. Nalastog ka launa yun. Anya tinagtungtungan yung kini Juan? Awan mo. Kat no nakita kayo itay dito sa ngawanan ti balayda. Nagsabat kami lang. Nagsabat kayo kat? Awan mo. Kumusta? Kunana. Mayatlat ta, kunak mo ta. Day talang. Uy, kalpasan na nagpakada ako na nagawid. Paray, agawid akon. Kunak, kit babay, kunana mo ta. Kat no nakita ka nilayat-layatan na ka. Ha? Linayatan na kaya? Saan mo ta? Ay naaglibak ka pa lang nakita lang arudan. Dayjay. Naginapir kami lang bakay. San alayat iti danog dayjay. Bye-bye, ang nga abusun na ka dayjay a tao. Abus ko na sa asawa mo, bakit? Idi pa'y ammo kun nga abusun na ka. Kayat na nga aramidan kan ka, gapot ay tultulok mo mat. Ni bakit ko na ya? Takrot kan samat. Ha? Siyak? Takrot? Nagkunaking kamay? Ay no saan ka atakrot, danugam dayjay ahwan, ikam ti pagnakman na. Anya? Danugag nga wangap-gapuna? Anya agmauyaw? Anya laki din aya, bakit? Adalaang man ti dabagakan ka, Clara, anak ko. Mapala kun mangisuro, nanang. Mabiit laang, taad na nga minakitang idikalman, ajak na gustuan ka. Anya ti nakita yung nanang? Ni Jan, laylayatan jay kaaruba na iti danog. Ay, kunakon kat. Saan lang asyak ti nakakita iti dayjaan na pasamak, nanang? Nakitak kat no eksakto at manawak iji tawa idi nakitak iti panang layat dayjay akaaruba na kini Jan. Imbagak ngarot kini Jan, nanang, ang ikat katawa na laang. Dayta ngamin akaaruba dakat. Juan tinagan na, nanang. Juan, ano Juan? Nagapo iti pamilya dagiti lastog. Nalastog dagiti naganak na. Uray dagiti kakabagyan da naglalastog da amin. Isumot ti kunak, nanang. Nagmalas kit di ngamin aya. Tanagado ti mabalin nga agbalin akaaruba yaw. Dayjay pay lang mat at tao tinatumpungan yaw. Ay, wan nga rod, nanang. Anya lakit din aya amal malas mi. Itaang man, saan laasyak ti nakakita iti inaramid ni Juan apan ang layat na kan ka? Adapay sa balya nakakita? Nakita ni nanang ko. Iso analawag alinayatan na ka iti danog. Saan nakmat adinanog Iso nga ita, naskan asursurwam no kasano mo ti dumanog. Tilay bagbagan bakit? Amumut adyak kayat ti gulaw. Gulgulwan da kan, sa kastapay lang ti bagbagam. Kayat ko, puro kapya bakit? Ay lumaban ka. Mala, agpractice ka iti boxing. Nagtal na ka man bakit? Relax ka laeng ka di. Anyalaki din na yan.
dyan. Oh, pare, kunang ba da? Kasla saan tangag, kumpare no, awagan nak langit, tinagang ko, pare. Awan kumpare katakrot. Ha, di mo ka di bagbagati kasta, pare. Tadakas ti agkarkaray. Makatandano ka kahit. Ay, no kasta, agawid ako. Nagkunang agawid kan. Ururahin nak ni bagag kaw. Saan ka nga agawid? Agdin nanog tapay. Mabitlaang Mike. Diyan, agawid kan! Ni bagat ko, pare. Enton maminsan. Agdin nanog tan. Isong agpractice ka analaing amakiboksing. Inayaban ka adagos, ta nakitak abot-butngan na kamananday jay ahwan. At dalang iyar arasas na kanyak bakit. Ay na, di pala pinabuksitan. Di may balod ako. Adaak mo't amang piyansakan kakad. Yaklay narapaap, ti mabalod bakit. Ay nagtakrot kan. Siya kung ti makarurod kan eh. Hingga kaya agarami din, ti lesson plan mo. Iyawat mo man ki direta English a libro di taabay mo. Ha? Ay, daytay. Ay, nagpuskulin nga English a libro daytoy bakit. Adtay. English nga ro ti isursuro ka subject. Daytaman ti kayat ko asurwan bakit. Ti aging les. Taapay anas ka na sursuruam. Ne, dakis aya makaadalak pay. Si kakit di may. Ala, surwan na man kiday. Uray English karabaw laan. Bakit? Bilibak at talaga iti dayjay at tao ba kayo? Nagtakrot. Asinaw, tidakda ka matam. Ni dyan Apay, di mo pa'y la sinardangan. Nagmayat aluklukwan ba kayo? Oy, si Juan, balbalaagan ka. Isardeng munday tangar aramidam. Dagis ayakit paglulukwak lang, Mike. Intun makaungat ken kadayjay, delikado ka. Tila sasawang. Saan arumbeng apaglulukwam ti padam a tao, Juan? Tandaanam dayta. Anyagay ti aramida nila kay mo jay salas, Clara. Agbasbasa nanang, apay ka di? Anyagay di basbasaan na. Jay English a libro, apay di yung nakita? Apay nga agbasbasa. Ninanangan aya, nagado ti saludsod na. Kat basdawak lang mo't Saan kayo na masdaaw? Takayat nalaang ti makasursuro iti English. Apay, saan na pa'y nga mo nga ag-English? 75 ka no ti grade na iti English idi nanang. Kat, ita, kayat na makasursuro. Isu ano at dawayak, sursurwak mat. Ay kat, lumaing to nang agsaw iti English no kasta. Isu mati kahit na asurwan nanang. Kunak nga ron asurwan na ti agboksing. Wano agkarati. Tapno malabanan na dayjay akaaruba naglasto. Ang mas kayat na mat asurwan ti ag-English. Ay na, nagregat ka mo't asurwanan. Unay kakit din ay bakit. Anusan nak ka day. Dagiti estudyante, maminsan ko laang nga isuro amudan. Ngamsi ka, ay na naminsan nga pulo ko nga inulit-ulit di mo pa ilang amo. Gagangay tamidyo dan edad ko bakit. Makaumakan asursuruan. Mala, ulitin tamanan bakit. Anya ti ulitin ta? Ye page 1 Anya, ay nagadayutan dyan. Nakadanunan tan ayang. At datan iti page 100, agsublita manan iti page 1. Bayat, Mike. Ti kukuya-kuya. Wen pare, pariirak man. Nagpudot ito, nagtibalay may. Nakaino makbasit, pare. Ay, so malagaham nga agat arak ka pare. Bayat sa street basi deta rupa ma. Medyo kilo ka, pare. Anya, ay, saan mo ta pare?
Naglastog kayo ti pa nagkita kay. Ay, saan pare? Influensya lang, tiarak tayo na pare. Danugan ka na talaga! Ay, stop! Look and listen. Anya, Do not try me. but nga naksama da. I'm not care. Nita, bumugkaw ka man. Anya ti bagbagam. Stop! Stop nga! Aguray ka man! Stop nga! Aguray ka. Tamapan ko alaan ijay balay, ijay kadaanan na diksyonary me. Go! Bakit? Ayan na jay diksyonary dito'y paladpad. Tapay, an-anuam jay dictionary. Kasapula nga raw. Kaano nabayagan nga awan day jay a dictionary? Kasano awan? Binulo jay kaanakak nga estudyante. Aging gaita, saan nan nga insubli. Unay mo tigas tuyag. Binaybay akon tawan mo't laeng mga usar dito'y balay. Kasano maawatak nga, jay English nga ibagbaga day ta dyan. Ing-Englishan na ka? Huwag nga raw. Naspakan, Juan. Na, di na mang katawaan bakit? Ditakan amaaba. Aho, maaba ka sasawam. Inakayaban ng uncle ko sip nyo. Nanya ko mati maitulong kan ka ngay day nga uncle mo. Padamot ang norid noray. Ada manggulgulo keng kawan. Sana manggulgulo ang gail. Kay, apay garot akayat mo atiraan ta. Ikan talang iti pagnakman na. Nabayagan kit asa anak adim mandanog baraw. Ay, makadanog ka itan ang gail. Ada pagpraktisa na kaanakan. Sinabat na kamanan day jay ahwan? Kat, nilayatan na kamanan? May kidiya jay pagtugtugawak pa kahit. Kat, anya nga'y tinaramid na kan ka. Kaya't na, ngaglaban kami. Kat, nagpakumbaba kamanan? Wan ko na madagusan na. Pinadas ko nga in English. Nagatras mo. Anya ti imbagam nga English. Stop, kunak. Nagatras. Idinin na yunak iti look and listen. Ad-adan na nagatras. Kat, anya ti nakakatkatawa iti dayta. Ay kit maabak ko ada jay ahuan bakit. Iso asurwan nakpay man nga aging lays. Tapno mas manayunan ti armas ko kontra king kuana. Lakay, anya ter aramidin ni uncle mo dito'y balay. Kawan, kumailang agistambay bakit. Itemplamang kit iti kabina. Naibus nanti kape na. Agpat-patimpla manen. Kat itimplaam Kaano nakaliman atasa. Sige lang kati itimplaam. Adda ka di papanan niya. Awan, siga agad dimot. Wan! Umay ka na! Addan! Ha? Adda ka nun bakit? Ni, anya ti addan. Sige pa ka na. Umay ako ng kal! Saan ka di ani dyan? Dahil ta magmag na di ta kalsada. Wanang kal, isulan dahil ta. Kita hamti pa nagnana, naglastogan niya. Kung namlasig sigurado. Amangan man no ada ilumlumeng ng armas na. Katapay ko man no ada ilumlumeng ng armas na. Kabuteng mo anggan. Kabuteng ko. Padayam kabuteng ko. Oray mampay bomba sa armas na. Inta ni Jayan na. Makaraman ganyak de taataw ita. Oh! Jan! Si kamad gayam, pare Juan. Good morning. Apay nga ibagbaga to'y ka anak, analastog ka kano, ha? Ha? Sa anak mo't analasdog tiyam mo ka, tata. Nalastog ka, kunam ka laasino, bituge mo nang gan. No. Stop it. English sa mo, dahil dyan bagana. Unsang gan. Kit English mo to na. Anyat li English ti danugang ka. Apay adamagang ka na kayang gan. No fighting. That is bad. No.
English man ang dayjay ka. Let's go home. No fighting, no fighting. Apaya di mo imbagaan. Ay, mali. Apaya di mo imbagaan ang laing maggayam nga ag English tayo tao. Tay nalak kumamot, tay daan alibrok iti English. Apay nga nagatras ka matan. Ay, narigat ag English, barok. Agdaringunguak, lapanawag ka na. Uncle! Uncle! Papanamon nga eh! Inak ituloy nga inuman di kapit barok. Ang mga nulong mamiis, kitakan. Nyakalakit din, Uncle. Di na mo panawan dito ya. Makikayim kalatang kang kuana. Tapos narigrigat ang English. Nakapulak din abang ng manawag. Anyalakit din. Agsublitan nga giskwela ti grade 1 no kastanggal. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.